So, kapi pasian do subab ko madia zo kanau mamahis tumihambos mamahis do ginavo miampai do hozo do sumusut diti. Iso hozo ko pagu di Bishop Joseph Lodin atau wadaan do augi kita. Masimpan pos kadazan may ikot binasiya suatu may mo. Nongoku ogi saknu Doi tinggo odo asam Noi ninganku ohonu Masa uvab do daat Ongoku obo osnu Doi dinambay do ibut Giningo do sindiknu Kosuut ginako Kontok ginabo ongko ginabanua pantod Sinindak do babang daw ko tungak do sundupan Koyo ko popotunod song yan so do kaahaw Kotok wadan do au ogi gina dititupus nu Kontok ginabo ongko ginabanu apantod Sinindak do babang daw ko tungad do sunduban Doi hoko popotunod song yan so do kaansaw Kotoh wadan do au ogi gina ititupus nu Poin pahud ko tomoy mo Doi tindahan nunku Poin tonda ohongonu Mengumohik dogo Kalati ko do ulaku Songyan ming hisap so Kotoboy ko mengusu Isom kahanto Kontok ginabo ongko ginabanu apantod Sinindak babang daw ko tungad do sunduban Doi hoko popotunod song yan so do kaahaw Kotok wadan do au ogi gina dititupus du Kontok ginabo ongko ginabanu apantod Sinindak babang daw ko tungad do sunduban Doi hoko popotunod song yan so do kaansaw Kotoh wadan do au ogi gina dititupus nu